Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ngaji lagi di belajar Iqra dengan tanda baca Fathah. Hari ini kita belajar di jadwal Iqra 1 halaman 21 dengan tanda baca Fathah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf di fathah ka. Kaf di fathah ka. Kaf di fathah ka. Ka ka ka. Ka kha kha. 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 Ka kha. Ka kha. Ka kha. Ka kha kha. Ka kha kha. Ka kha. Do ha ka. Do ha ka. Do ha ka. A to fa. A to fa. A to fa. Sha ka ro. Sha ka ro. Sha ka ro. Ja ka ta. Ja ka ta. Ja ka ta. Ko ka fa. Ko ka fa. Ko ka fa. Dha gha sa. Dha gha sa. Dha gha sa. So da tha. So da tha. So da tha. Gha fa ka. Gha fa ka. Gha fa ka. Za ka to. Za ka to. Za ka to. A ba ta sa. A ba ta sa. A ba ta sa. Ja ha kha. Ja ha kha. Ja ha kha. Da dha. Da dha. Da dha. Ro za. Ro za. Ro za. Sa sha. Sa sha. Sa sha. So do. So do. So do. To dho. To dho. To dho. A gha. A gha. A gha. Fa qa. Fa qa. Fa qa.
ka, ka, ka. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, so, do, to, dho, a, gha, fa, qa, ka. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan dan berkahi ngaji hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.